Biravugwa ko igikombe ca Super Cup cari kizatangira gukinwa ku tariki ya 22 cabaye gihagaritswe kubera ko ikipe ya APR FC itazagikina nyuma yuko isohoye ibaruwa ishikiriza Ferwafa ivuga ko ititeguye kuba yakina Super Coupe nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Abenshi mukomeje kugenda mwibaza ese kubera iki APR ibuze muri Super Cup ariko Super Cup ikaza guhagarikwa nibe mu gihe igitekerezo cyaba kiri kugenda cigwaho mu kuba basubukura iyi Super Cup. Ibintu bikomeje gukomera cyane muri Ferwafa nyuma yaho perezida wa Ferwafa bamufunze akaba atari mu maboko ye. Ubu ngubu gufata imyanzuro ni ibintu bigoranye cyane mu gihe hateganyijwe undi ushobora kumusimbura cyangwa se Fabrice Shema akaba yakongera kugaruka ubundi bakabona gufata imyanzuro yo kuba bafata igihe cyo gutegura Super Cup. Nk'uko musanzwe mubizi Super Cup yo mu Rwanda bikwiye gukinwa n'amakipe abiri ahatanye cyangwa se ane muri rusange, ariko ibintu byaje kuba byadogera kubera ko ikipe ya APR FC yatangaje ko ititeguye kuba yakina Super Coupe, mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yo gikomeje imyitozo yitegura imikino itandukanye yo nakujyama kubera yuko igifite akazi kenshi ko gukora ndetse ifite n'ikintu ishaka. Aho kandi ibintu bikomeje kuba bibi, abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ntago barimo kwemera ko ikipe ya APR FC yava muri Super Cup ngo ihagarikwe burundu. Ibi ni ibintu rero biri kugenda byibazwaho na buri umwe wese ndetse na buri muntu wese ndetse n'abayobozi batandukanye n'andi makipe, abayobozi babo bakomeje kwibaza impamvu APR ishobora kuva mu irushanwa barangiza bagahagarika imikino. Ni Rayon 50 ikomeje kukugezaho amakuru yizewe. Wibuka gukora subscribe, like, share and comment. Nyuma yaho ikipe ya APR FC yanditse ibaruwa imenyesha Ferwafa ko itazakina imikino ya Super Coupe kubera yuko ititeguye. Ibingibi byahise bihangayikisha amakipe ndetse bihangayikisha na Ferwafa muri rusange kugira ngo bafate umwanzuro ndetse hate kugira n'ico babangamiraho. Aho ikipe ya APR FC yari izakina Super Coupe gakina n'ikipe ya Kiyovu Sport, mu gihe Rayon Sport yo yari izakina n'ikipe ya Police FC. Ibingibi rero byahise biba ihurizo rikomeye cyane kugeza naho ubu ngubu APR ndetse na Rayon Sport bitari kuvugwaho kimwe kubera gufata umwanzuro mubi wo kwivana mu irushanwa. Ibingibi byabaye ikibazo gikomeye cyane ndetse amakipe menshi akomeje kugenda agaragaza ububabare bwabo kuba badakinye Super Coupe ngo bamenye ikipe yegukanye igikombe kirusha ibindi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu kiguye kwigwaho na Ferwafa kugeza naho ubu ngubu ibintu bitarimo kugenda neza. Nyuma yaho Shema Fabrice mukuru wa Ferwafa bamufunze, aho ibintu byahise bidogera cyane kugeza ubu nta mwanzuro urasohoka muri Ferwafa, ndetse bikaba binavugwa ko amakuru agenda aturuka muri Ferwafa ko Super Coupe yaba igiye kuba ihagaritswe mu gihe bagitegereje Shema Fabrice ngo azaze afate umwanzuro, ndetse mu gihe banategereje uburyo ikipe ya APR FC nimba izisubira cyangwa se ikagira ikindi kintu ikora ku mwanzuro yari yafashe wo kuba bakwivana muri Super Cup. Kandi Super Cup ari igikombe kirusha ibindi ndetse kandi kikaba kinakinwa n'amakipe ane ya mbere yakinye shampiyona yitwaye neza. Kumva ko rero ni ibintu bikaze cyane.
Ikipe ya Rayon Sports iracakomeje kwitegura imikino ndetse nitegura CAF Confederation, dore ko hari imikino iri gutegurwa ndetse ku tariki 5 z'ukwa cyenda. Kumva ko rero ibintu birakomeye cyane. Rayon Sports izaba iri muri Cameroon, mu gihe kandi ku tariki ya 22 Super Coupe yari izaba. Kumva ko rero Rayon Sports yari izaba iri mu mahoro, none ibintu byahagaritswe burundu mu gihe tugitegereje igisubizo cyo kugira ngo tumenye uko ikipe ya Rayon Sports iraza kwitwara muri ibi bintu, ndetse n'ikipe ya APR FC. Ikipe ya Rayon Sports rero iracakomeje kugenda igura intwaro, aho yongeye gusubira mu biganiro na Niyomugabo Claude wari kapiteni w'ikipe ya APR FC. Ubu ngubu ibiganiro bigeze kure, ndetse kandi bakaba bategereje ko uyu mukinnyi ashobora kuza gusinya, ariko ntago bumvikana neza mu buryo busesuye, kubera yuko bamwe mu bayobozi ba Rayon Sports ntago bari kumva ko hari umukinnyi wa APR ushobora kuza mu kipe ya Rayon Sports, bitewe n'ibintu bagiye babona ndetse n'imyitwarire y'abakinnyi